Arno. Belajar kita. Sabar ya sayang. Monggo Bapak yang punya lagu. Tak ngerasa kesini cilik-cilik. Saya ke situ atau sini aja? Di situ. Oh sini aja. Monggo Bapak. Rino wengi tansah kelingan rawan ayu Kalimantan bantal guling tak sayang-sayang rasane kaya wong edan Cedak mas ditunangkan biyen cedak rawani kondo ning opo sliramu lunga ninggal muli ra kondo sependino aku ngalamun membutuhkan hatiku bingung janji tresno rawani nembung rasane kaya wong limo wangi-wangi banyune sabut tak rewangi atus kumpul tresno ora bakal ana tak enteni yen masih burung yo terus siapa Bapak di sana monggo Pak mriki Pak naliko yen kenalan rino wengi adang ngalamun tekan omah hatiku bingung janji tresno rawani nembung rasane kaya wong linglung wangi-wangi banyune sabut tak rewangi atus sumpah tresno ora bakal ana tak enteni yen kang mas burung Bapak saya ke situ boleh? Boleh Bapak? Ayo Mas, Kora Saweran. Yo, Krishna Budaya. Bapak Selamat sore, Ibu Selamat sore. Aduh, Pak Imai aduh. Hatiku rindu kangen tenanan Kang Mas ku pulang Kang Mas ku puling ning tanah seberang Yo ayo Mas Imam asal Duh Pak Imai aduh Hatiku rindu kangen tenanan Kang Mas ku pulang Kang Mas ku puling ning tanah seberang Nenge banyu Kalimantan biyen sing tak ombe sayang ngelingake yen rino wengi tansah kelingan kawan ayu Kalimantan bantal guling tak sayang-sayang rasane kaya wong edan wangi-wangi banyune sabut tak rewangi atus kumpul tresno ora bakal ana tak enteni yen kang mas burung
Ayo Pak RT apalagi. Seharusnya engkau berada di sisiku, wahai sayangku. Ini tinggal kenangan saja menghantui dalam hidupku. Mengapa tanda cinta kau titipkan padaku, sedangkan diri kau serahkan orang lain? Seharusnya engkau berada di sisiku, wahai sayangku. Oh,
rinduku. Mengapa tanda cintamu kau titipkan padaku, sedangkan dirimu kau serahkan orang lain. Kejam